Naših 30. IAA Serbian Chapter. Pre 10 godina smo slavili 20 godina postojanja. Osvrnuli smo se na ljude i događaje koji su ih obeležili i podsjetili se najblistavijih trenutaka. Danas se još jednom prisjećamo da je IAA ogranak u Srbiji osnovan 1992. godine. Kako se zemlja već nalazila pod međunarodnim sankcijama, udruženje nije moglo u svom nazivu da sadrži reč Srbija, pa se došlo do solomunskog rešenja. Ogranak je nazvan IAA Belgrade Chapter. Jedini u svetu poneo je ime po svojoj prestonici, a ne po zemlji u kojoj je formiran. Osnivač IAA u Srbiji bio je Josef Ivan Lončar, pionir marketinga u bivšoj državi. U trenutku osnivanja chaptera, Lončar je član IAA Global duže od 2 decenije. Kada joj je pristupio 1971. bio je najmlađi član asocijacije. Nakon organizovanja međunarodne konferencije IAA u Beogradu i Cavtatu 1983. godine, pod pokroviteljstvom tadašnje vlade Jugoslavije, uručeno mu je priznanje Certificate of Merit. Prvi put je crvena značka dodeljena nekome sa prostora Srednje i Istočne Evrope. Lončara je na mestu predsjednika chaptera nasledio Vladimir Čeh, koji se najduže zadržao na poziciji predsjednika IAA Srbija. Mnogo toga je trebalo uraditi, a vremena su bila sve samo ne laka. Čeh je najviše truda uložio u intenziviranje međunarodnih kontakata IAA Srbija. Bio je jedan od inicijatora formiranja centralno-istočne podružnice IAA, koja je organizovala jednu od najvećih svetskih konferencija u Budimpešti 1995. godine. 2010. dvojica nesumnjivih autoriteta, neumolljivih entuzijasta i stvaralaca, proglašeni su počasnim članovima IAA Srbija. Čeha je na poziciji predsjednika IAA Srbija nasledio Ivan Stanković. Moje veze sa IAA počinju još davnih, ja mislim 1983. i 1984. godine, kada je Josef Lončar u Beogradu organizovao tu prvu konferenciju, međunarodnu konferenciju IAA, gde sam ja se prvi put susreo sa tom jednom moćnom organizacijom. Shvatio sam da je to jedna od najbitnijih strukovnih organizacija u svetu koja vodi računa o sva 3 dela naše industrije, to su oglašivači, mediji i agencije. Aleksandar Radosavljević, 4. predsjednik IAA Srbija, u to vreme potpredsjednik prodaje i globalnog razvoja Carlsberg International. Prerano nas je napustio. Nekoliko godina aktivnosti asocijacije su utihnule. IAA je trebalo oživeti. 2011. na čelo chaptera dolazi Miša Lukić. Ja sam duboko verovao da u našoj profesiji postoji mnogo ljudi koji misle da je najbolji način boriti se za sebe tako što se borite za opšte dobro. Mi smo sa samo nešto iznad 10 članova u roku od manje od 2 godine došli do fantastičnog broja od 100 članova. Pored cilja da povećamo broj članova i unapredimo ugled asocijacije u zemlji i inostranstvu, bio nam je također cilj da asocijaciju profesionalizujemo. Odlučili smo da zaposlimo izvršnog direktora, i to ne bilo koga. Odabrali smo Jelenu Ivanović, koja je i do sada izvršni direktor asocijacije. Također smo u tom periodu formirali sekciju Young Professionals, koji su tada imali samo najveći chapteri. Svaki esnaf ima svoj jezik. Mi smo poznati po tuđicama i skraćenicama. Terminologija koja se koristi često je potpuno nerazumljiva ljudima van struke. Young Professionals i seniorski deo IAA su 2014. godine lansirali marketing leksikon, sajt i aplikaciju. I think not only European dimension, we can have the worldwide dimension because I think the initiative is great, and especially for the developing markets. Uspostavili smo jako dobar odnos sa novim liderima IAA. Rezultat toga je i IAA dan u Beogradu, u okviru koga je održana i Skupština Evropske asocijacije. Tom prilikom u Beogradu su posle više decenija boravili i svetski i evropski predsjednici asocijacije. Sa ove distance mogu da kažem da nam je to otvorilo vrata i da smo posle toga prisustvovali svim bitnijim konferencijama asocijacije bilo u Evropi ili u svetu. Misija IAA – iniciranje i snažna podrška procesu definisanja i primjene samoregulative u oblasti komunikacija.
Kao tripartitna strukovna asocijacija, IA je na globalnom nivou jedan od najvećih zagovornika samoregulative. Srpski chapter je pokrenuo inicijativu formiranja lokalnog samoregulatornog sistema još 2013. godine pisanjem kodeksa marketinških komunikacija. Ovaj dokument sastavila je radna grupa IA, a 2014. godine je prihvaćen od strane svih relevantnih strukovnih udruženja u Srbiji. I 2019. godine formirana je Nacionalna asocijacija za etičke standarde u oglašavanju. Druga misija IAEA jeste da svuda u svetu pomogne definisanje određenih kodeksa ponašanja. Mi smo pomogli boljem razumevanju ove tri strane, napravili jedan neobavezujući, to jest nekoliko neobavezujućih dokumenta koji više predstavljaju uputstvo ili guidelines kako neke stvari treba odraditi da bi svima u tom procesu bilo lakše. Edukativni program Akademija je startovao 2016. godine. Od tada je preko 200 pažljivo selektovanih polaznika dobilo sertifikat. Gotovo isto toliko stručnjaka iz zemlje i regiona održalo je predavanja budućim liderima naše struke. U našoj industriji mogu reći da ne postoje neke škole ili fakulteti koje imaju tu vrstu praktičnog znanja koje smo mi pokušali da prenesemo polaznicima kroz IA Akademiju. Mi se često šalimo i kažemo da smo mi stariji, da smo pre 20-30 godina imali nešto slično u ovoj akademiji, da bi svima nama život bio lakši. Jedan od glavnih zadataka IA svuda u svetu, pa tako i srpskog chaptera, jeste ulaganje u rad sa mladima. IA Akademija jeste projekat koji je okrenut ka edukaciji mladih ljudi i ka unapređenju cijele industrije. Mogu s ponosom da kažem da je IA Akademija prepoznata i u chapterima širom sveta, čak u nekim razvijenijim zemljama, kao vrlo uspešan projekat. EFI, marketinški Oskar, je od 2017. u Srbiji. IA kao nosilac licence ovime je doneo jednu od najvećih promjena na tržištu. Potpisivanje licence za EFI Awards je jedno od najvećih dostignuća IAA chaptera Srbija. Uprkos politici EFI Worldwide da ne širi tržišta, 2016. godine u Kanu smo potpisali ugovor sa predsjednikom EFI Awards Worldwide i time je Srbija dobila svoj EFI festival. Hi Serbia, this is Beatrice from Vienna. You have the EFI Awards and you really try to re-establish the brand IAA every year anew with super galas, with super events and with very, very professional attitude. I think it's a perfect match between IAA, EFI and other professional events. And in this case, you're one of the role models. So be proud of it, stick to it and stay as long as you can in this network. Ja sam siguran da će za 30 godina, kada budemo slavili neki novi jubilej, ova organizacija biti još ozbiljnija, još jača i još značajnija za našu industriju nego što je danas. Živjeli. I ne zaboravite, sljedećih 30 godina je ključno. Srećna nam godišnjica!